سلام كبرات تقاتلت نيزا channel كم يتخونوا أنا عم أخي مثلا ماركس كبرات تقاتلتي لو مخاني بحنتي فليز بلد فيديو حيزة ماليس اللوخ مالتي تايو نسواني كبرات تقاتل بزيارة فيديو خنرينا مالتي جن كم تقول مالتي إذا فيديو نمهارو ترى أخلي خينو مات كل جزية كم نفلتو بزحت استسقوم سبات كده قالوا يوم استسقوم سبات كأني ما بزحت أنقبرن ترى أهلي خوينو كم جذبوا حاجز مالتي أكون ترى جنزب هالي ناقل جنزب ناخد حقه من فتن قل مالتي إن شاء الله جنزب محجاز يا مات أبدا فيديو زي أجن فريز ولا نجارين أنا مهات مالتي أكون دايركت بترى جنزب محجاز قل نجارين أنا مالتي أزياء يعني مسيطات ندسيلات مالتي بتوكل جيلكم ترى أريوما أنا عم شوف دس كتبلوكم يا مالك كتبوا يا أخو مالتي تلذي بتعم صبغي من هاد بزحات سبات قالوا يوم عايش من ساعات ممكن لو كسر حزق بوم قال كلنا كنا نعرف السفر عليه مهنات قال أبصر جاهز عقولنا قال كوفي لو كلهم من قليل أنا مالتي تلذي عاد كم زي ممكن ده يسوق مات كأني إن شاء الله بسنكي تخلنا نجارات حترات كلا إنه إن شاء الله أب كم زي من الماني ودكو جلا السفر عليه مهنيات بيوضع عب نجار ممكن شرح بزح زي كل اليوم بيستفر عليه مهنيات جلس بزح لما أنتي سوي خاطر مالتي تي توركت حاجز أنت عينت حاجز خونا الله قال أتمر هذا فيديو بتعمي عدست بالمالتي لذي أنا عزيز دزيز سلسلة أبزي كم أخي لمالتي كتفوت وكتب مهار الله خاني تصفى يقبر نزا فيديو زيادة مزل تطميقات الله إلى مالتي نزا فيديو ركات الله Madam, give me something to eat. I'm feeling very hungry. You need something? Ma'am, leave it. Ma'am, feeling pain, ma'am. You will touch me? Will give you such pain now that you will remember for your whole life. You wanted something now? Take this pain now. Ma'am, please. If you ever touched me now, then I will cut your hand. Understood? Meetings will be done, so no issue. Sir, give something to eat. I'm feeling hungry. What happened to your hand? Sir, while begging, I had touched a lady. She crushed my hand under the heels of her sandals. So why do you beg? Why don't you do some work? I am not literate, sir. Who will give work to me? I have to do all this to fill my stomach. Now you don't have to work for anyone or ask for money. People will come to you, will give you money and will take water from you. Whatever money comes from this, put it in it and see how your life change. Sir, the loan recovery guy is standing outside. We don't have money to pay him. Don't know what to do. You do one thing. Sell my car. Get money from it and pay him.
Sir, this car, when good days will come, we'll buy again. If you can't repay the loan, why do you take it? You will get your money. I'm selling my car. I'll repay your loan from the money we'll get from it. Car is also fine. What nonsense is this? No need to sell. The car is mine from today. And when will you pay the rest money? Rest of the money? This car is worth many times more than your money. It has no value. And yes, from today, this car is definitely mine. This car will belong to whomever it belongs to. Who are you, brother? Doesn't matter. Tell me your price. 50 lakh rupees. Take it and get out from here. Give me the keys. Okay. Who are you and why did you give money to him? Maybe you didn't recognize me. One day you helped me and also advised me, due to which my whole life changed. But I didn't recognize you. You came to the park one day. You gave me a bottle of water. And you said whatever you earn, invest in it. People will come to you, will give money to you and will take water from you. Whatever money comes from this, put it into it. And see how your life changes. I did the same. And today, I have water plants in whole India. Just because of you. I remember. You have grown so much in less time. Wow. Yes, sir. Just because of you. I have wanted to meet you for so long time, but couldn't meet. And I came to know that your company is in loss. So I thought it's the right time to pay the debt. Thank you. Your car. ክብራት ተኸታተልቲ ካብዛ ቪድዮ እንታይ ኢና ንማር እንተዳኢልና ኣነ ብሕፅር ዝበለ ክገልጾ ተዳኣ ኮይነ ዝተጸገሙ ሰባት ኣብ እንረኽበሉ ግዜ ማለት ክንሕግዝ ከለና ምስ ንረክብ ኢና ባይዞ ወይ ስለዚ ንደቂ ሰባት መብዛሕትኦም ደቂ ሰባት እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ስለ ዘይንፈልጥ ኢና ንወድቕ ኮፍ ንብል ዓቕምና ፅበና ትሜልና ፀቢባት ሓሳብ ዝህልወና ማለት እዩ ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንወድቕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዛ ንመሃሮ ተዳኣ ሃልዩ ኮይኑ ብሕፅር ዝበለ ገንዘብ ማሃብ ዘይኮነ ትምህረና ኣብዚ ገንዘብ ክንህብ ከም ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ትምህረና ኣብዚ እንታይ ደኣኒ ንሰብ ንወዲ ሰብ ነቲ ንሕግዞ ከመይ ገይሩ ገንዘብ ከም ዝመፅኣ ትምህረና ማለት እዩ ስለዚ እታ ማይ ገንዘብ ደልየ ጠምየ እንዳበሎም ከሎ ንሱ ግን ማይ ኣምፅኡ ሂቡ ማይ ኣምፅኡ ምስ ሃቦ ንሱ ብዝበሎ ማለት እዩ እዘን ማይ እዚአን ሰብ ክመፁ ከኦም ሳሕዘብ ክመፁ ከኦም ማይ ክወስድዮም ገንዘብ ክቦ ከኦም ኢልዎ ስለዚ ብጣዕሚ ተደኒቑበት ዝበሎ ከምታ ዝበሎ ከዓ መመፅኦም ከዓ ገዚኦም ሓንሳብ ወይ ፅንሑ ገዚኦም ወሲዶም ማለት እዩ ከምዚ ገንዘብ ይመፅእ ኢሉ ከዓ መወዳእታ ሪኢኹሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ምስ ኣተዎ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ገይሩ ኣብዛ ዓበየ ደረጃ በፂሑ ነቲ ኩሉ ግዜ ምስ ገንዘብና ከዓ ስለ ዘይነብር እቲ ከምኡ ገይሩ ንዕኡ ንክሰርሕ ዳሓገዙ ከዓኒ ኣብ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ማለት ከም ዝረኣናዮ ኣብታ ቪድዮ ድኾነ ተኣሽሙ ድኾነ ከምዚ ብሓፂሩ ምስ ሃብትካ ይትነብር ምስ ገንዘብካ ይትነብር ኒኻ ድኾነ ኢንፍሌሽን ድኾነ ነገር ባይ ውድቀት ንዕኡ ነጋጢሞ እዩ ስለዚ ድኾነ ፀገም ምስ ኣጋጠሞ እቲ ኣመኪንኡ ሸይጡ ነቲ ዝነበሮ ዕዳ ክኸፍል ኣብ ዝወዳእሉ ግዜ ድሕሪ ነዊሕ ምድላይቲ እንድተሓገዘ ሰብ ከዓኒ ኣብታ ናይ ዜሮ ፀገሙ ከዓኒ መፂኡ ከዓ ሪኢኹምኦም እታ መኪንኡ ኢሚድየትሊ ክህቦ እንዳሓሰበ እንከሎ መፂኡ ንሱ መኪኑ ኣድሒኑ ኣነ ብሰንኪ ካብ ላዕሊ ደረጃ በፂሐ ዳስዋይ ነዊሕ ግዜ ደልየ ቀሲእናካ ሕጂ ክንረኽበካ ክኢለ ኢሉ ከዓኒ እቶም ተኣሽሙ መሊሱሉ ስለዚ ክብራት ተኸታተልቲ እዚኣ ብዛዕሚ ኣነ ፈትያ ማለት እዩ ደስ ኢላትኒ ማለት እዩ ማለት ከምዚ ምግባስ በቃ ጃሎ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና እንተደኣኒ ርኽባት ኮይና ንደቂ ሰባት ኣብ ንሓግዘሉ ግዜ ከምዚ ጌርና ንደቂ ሰባት ኣብ ክንዲ ጥረ ገንዘብ ሂብካ ምኻድ ጥረ ገንዘብ ንግዚ ይባይዙ ወይ ሓንደ ንጠቅም ነገር ታጠመናይ ጥረ ገንዘብ ጀስት ንስተወሰነ ግዜ ጫው ክጣመካ ክእሊ ፅምእካ ክርየርካ ክእሊ ሜትካ እውን ክብለካ ዓይንበልካ ክእሊ ስለዚ ግን ንዝመፅእ ንሙሉእ ዕድሚኡ ዝጠቅም ስነ ሓሳብ ፈጢርካ
مفتار قال لكن بالطعمي ناينوح تذكره أبي هوتك خم ونتسب ناي ملوع عبيت سلزهونه كم زاناتي يرديت كتلوكم على سلاني انتي ترديكم كم زاناتي يرديتكم كان أو كم أنتوا صحفتوا عليكم باي باي كبرات غاتل تكتب نيكست فيديو